gabaire gari amashemererwa gonka hagati y'abeegi abashomesa hamwe n'abazaire bwanyuma y'abeegi b'ekibiina kya mushanju kwenderera gye ebigyezo byabo bamwe abeegi abitugambireho nabo borekire amatsiko maingi ag'okuhika twaheza exams endiizo twakora byatugendera gye imaranga bukukozesa nk'izobe twaheza iyo tutakuza mu bw'umuro ntitwakushanga y'abazaire ebizi twabiheza gye kandi tutekateka kubihika kuba hiije twashomera ebyoma kyokubanza nasima mukama kwemeza kyamushanju kandi naheza kwenera amaani abazaire abatuganiireho nabo borekire okushemererwa kwingi kandi bahigira abeegi kworobera abazaire baabo omu kihumuro kuko barataahi tuborobere n'abazaire bareebeke ngu tubasiisikara munanka ecyumba romu mukokubanza gasaba kuba eri n'obuhanguzi ori omushomesa w'ekibiina kya mushanju Twesigye Conrad ashabira abazaire kwegyesa abaana emirimo y'omuka kandi ngu babahe n'amatsiko g'okuhumuruka omu siniya abaana abo twabarekura baine amagara marungi batendekirwe kurungi nibamanya ekyokukora mbwenu tushaba abazaire n'abaana abo batikomuka mubakundire omu mirimo y'omuka mubegyese emirimo y'omuka kandi mubahereze n'amatsiko kugira ngu ekizamu kizaze kushora kurungi nimubaasa n'okubongerayo so mubakuume basigare omu mirungi basigare nibakwatanisa n'imwe kandi bagire na focus after the coming of their results. ori mukuru w'ishomero rya Kazo Parents Amutuheire Caroline nawe ashoboreire nk'oku ebigyezo bigyenzire ntabagise abazaire abaana abashomesa buri mwena kuza kweri egiya 2024 igenzire gye kusiima gavumenti kusiima UNEB kusiima everything ahabwokuba igenzire gye kandi abaana nabo bagira n'ebigyezo biri kuki so we hope for the best. Gashakwa Sima Naume habwa Sky Television ag'enshonga omu Kazo.